Purana marilu doang ko kor jamaah ro orani terrina tas sidu lo nak mak deperi maka dah wah uli madeceng de to sino ko to tengah nasi buana ege uli maka dah wah magi terri pak de na mi mate terri tas sidu podang pak engkamu pagang belasak bide patali pak engka kor catatan biasa gitu maka dah waktu na jokang catatan kor si lampa ambalasak bepa cerik kristal 2 sandala dolo sih ina rotani ajak kamang kamu pebalancana de penasalah ni mini tema de bajang jadi utani nak kada puramana ni tal yang belasak beta pak nak kada pura ni pak terus aga peletar amagi peletar yer ciri kristal talung kanang kana in makomor modelan nak kada yang kene pak ustaz terus aga je peli muter sandalamu ganda ni asa 2 lusi ganda ni 2 lusi nak kada ganda ni pak ustaz maje peli muter nak kada kasih pak ustaz tanya kasih iru belanca aku patari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nasabak pamasisi matana pung Allah subhanahu wa ta'ala nania apatironna nato pada engkah hadire rilalanna iya onrang napa barakai pung Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat nania mapas salama temapatutta mas likiringan lauri alim malabbi'na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kaisi mata ibaca soni. Mudah-mudahan salawat yang kaisi mata ipallongi-longi ana al-laili wa ana an-nahar. Insyaallah angkai ilolongan asalamakan pada asalamakan yang kai nalolongan alim malabbi'na nabitta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Hadirin jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandri seding temutama nari subuh maka teluna ompona ulan ramalang. Dan alhamdulillah sedi asyukur kemaraja di atanna pengallahu Subhanahu wa ta'ala rapiwi ulan ramalang ratewi ulan ramalang ulam mak barakatna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kelebihan ia angkai rilalanna ulan ramalang ia naritu magampangi pengallahu Subhanahu wa ta'ala na tarima parillo doangenna tau marillo doangen. Apalagi rilalanna iye ulan ramalang magampangi na tarima pengallahu Subhanahu wa ta'ala na tarima parillo doangenna tau marillo doangen. Terutama waktu melota buka ya. Ipa kasingiwi paringerata ipa ngolo atita marilau mak darari pengallahu Subhanahu wa ta'ala nasabak parillo doangan na tau bukae iterima lampu ri pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Aja nero komilu ki buka turijangi balerita angkani cindolo ena tape cintai yolota angkani nasumani iya mo salawat ni masigi dena paja turiyetero njena turi masalawat masigi je engka mo gagiro patugas masigi natatian na jeliwa de panabuk na batau aja na magi pale pakasingi wi paringerata pakasingi wi rampen na pinadita pangolo maceni ya tita marillo dori pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Nasabak pada saat itu doa tak kesempatan marillo dori pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Uda'uni astajib lakum illau doaki astajib lakum insyaallah na tarima parillo doangat ta pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah dena gaga pada amupakan idi atanna pengallahu Subhanahu wa ta'ala rapiwi ulama barakatna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Relo doke majami lo na makadai namo macule-cule ki marelo doang na tarima tu parilo doangat ta pengallahu ta'ala nariko ukui ulan ramalang apalagi nariko matungak-tungak. Si pada nariko ko kita nama pacin na pungallah ta'ala tanah marajana yolona ka'bay madari upoda jamai makada majami lona nariko macule-cule ki marillo doang okko yolona betullahi na tarima pungallah ta'ala apalagi nariko matungak-tungak. Makanya iye ulan ramalang launi me iya launi me ni baca mana ngiru parillo doang kamina makasita madarari pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Ye ko perlu patari-tari aleta marillo doang ye ko detul teri aja teri ya Allah ada pagi kasih tapi aja na tengah semua teri makarutun nyemutan ya ya riga aja matengan. Kenapa? Allah bangga melihat hambanya menangis mengadu kepadanya dibanding kita menangis ki okoyolona pada terupa tahu paling cecewe ki makanya agaji patari kebiasa jamaah Pak Wantara lo umrah kebetulan ngerwatue purani matawa Pak Wada ya sengi matawa Pak Wada matawa Pak Masimang perana matawa Pak Masimang upatojo mana ni mangolo di kabena pamarilo doang iya na pimpingi parilo doang nyerote purana marilo doang ko koro jamaah ro orani terisi terina tasidu lo nak mak deperi maka dah wah oli madeceng de to sino ko to tangana si bona ege oli maka dah wah magi terri pak dena mi mate turi terri tasidu upodangi pak engkamu pagang belasak bidi patali pak engka kor catatan no biasa gitu maka dah
Waktu naik jokan kecatatan bo catatan koro si lampa. Ambalasa bepa cerik kristal 2 sandala dolo sih. Ina rotani ajak kamang kamu pebalancana de penasalase ni mini tema de baja. Jadi utani ni nakada puramana ni tal yang balasa beta pak. Nakada pura ni pak. Terus agak peletar amagi peletar. Iro cerik kristal talong kanang kana yin makomor modelan nakada yang kani pak ustaz. Terus agak je peli muter. Sandalamu ganda nih, asal 2 lusi. Ganda nih 2 lusi nak kada. Ganda nih Pak Ustaz. Maje pelik muter nak kada kasih Pak Ustaz tanya kasih iro belanca aku patari. Aga patari ki. Ubayangkan Indo anak Ustaz. Melotok kasih bau ikut sapi betulan pengelatan. Pada saat itu iterimi perilodan pengobau subhanahu wa ta'ala. Jok katungan ngisi bawah. Di pemberakat jok katungan ngisi bawah Indo anak-anak. Magai. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Terutama waktu kita sujud rilalan sempajatta ajana ko sujud kini mati sujud ya ajana pada mun mapito ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pakanjaki terutama nariku sujud ki elo doaki tabaca parelo doata ya terutama sujud paca purata magai maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidan naya onrong kami nam macawi palawangan na atai si bawa puange yenar turiwat tu sujud terutama ri sujud pacapurana rilalanna sempajan makanya ko sujud ke terutama sujud pacapurata tapamitewi sujud iya pamitai ini mana namo melo ki sujud si jam yang penting mas sempajang ali-ali ki aja to sini di po ima melo sujud si jam pandras itu kamato mapat diisi kuim manau no timunri ya ada mapat di ulu si tengah ko to mapat di ulu si tengah atau sujud samang je sedemi tak de na ulu ima de na melo tokong itu kemas sempajang sujud ada maka dia Nabi ta nariko dia mulai baca mana setidaknya angkatan lu parilo doang aja lalu malupewi nariko sujud ki terutama risujud paca purta aga nero telu parilo doang nomor di aja lalu malupewi aga nero lo dokiri pongala taala baca Allahumma inni puang Allahumma inni as'aluka husnul khatimah puang pancajilali atamu puang ata tau na capuri deceng tau na capuri deceng degaga tau degaga atas salanganna degaga tau dek nang kana tak kalupa degaga tau dek nang kana tak salah tau pisika-sikasinna tau taong ke mangolo ri pong Allah subhanahu wa ta'ala lele ri pammasino pong Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu rigo angkana pugau deceng matangang pakada masumbangi na pole malekal maut matangangi magasan na masempajan na pole malekal maut dan ini sudah banyak kejadian irita angka tahu matangangi mak dakwah macarama kebetulan ngero carama na baca carama taubat gangkana na baca ero rajana istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqatani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka min dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa maka damu tak ada na boleh kumimbarai dan pada saat itu saya saksikan sendiri engka kakor tudah ramalatuyir watue aja no tapu tego gero kampung ramalan maceran matang maceran ya engka tahu matangangi mamotor ya to na pole engka tahu matangangi bang beberapa masjid sini Pak Ban masih gi matangangi bang Allahu akbar Allahu akbar na baca asyhadu alla ilaha illallah qautana asyhadu anna muhammadar rasulullah iya asyhadu anna muhammadar rasulullah tak denatui tak kapu melekal mojan angka tahu Pak matangangi mak joget-joget
mabuk mak joget-joget malah tak apa malaikat mau sekomen sulak matana mate ya to nak ini manipilai bu melu ke gamap tangangi pogok deceng na poli malaikat mau melu gi gamap tangangi pogok ado rakang na poli malaikat mau ne malaikat mau de na taje maka de taje ni jolo toba iro parinunge toba pi parinung napa ya gasana napa yala ganasana yala nyawan tajeng jolo toba apa botoe toba pinapa yala de na upana narapi ni aja na musalang de na natarima sogo malaikat maka de jo narapi no tumo laono me melo mu poji laono me je madisingi magala ki malasa ki loni narapi ni watutta kasiasi ki sogi ki loni menre pangkata iterima ki menre ki mancaji anggota DPR mancaji bupati mancaji agana terima de tamendek mukona narapi ni isa jaa ajaluhum la yastakiruna sa'a wala yastakdimun makanya aja mupaja melodo puang Allahumma inni as'aluka husnul khatimah aga barakane parilodang tanna kodo insyaallah macawe imelo lele macawe ni melo sarang tubuh halusui si bawa tubuh kasarata maka insyaallah nalengi hidayah pun Allah taala untuk papole decing makanya biasa tu pak tu ke mile rita iran to mile malalang angka tahu melo mate talungas so melo na mate wih mati lulu biasa dia kana micawa turu micawa biasa pacecer dia kana macai magasan makanja irita baka madari tulo masigi polena ro talungas so mate toni magai misa saja angka doa kor de na paja na baca barakani ro parelo dami ya lengi hidayah ko pong Allah subhanahu wa taala sehingga napogo ide cengi gangka na lele di pamasin pengalatan aja to si makana ko mako tu pale pa ustaz milu pipile mate tolo masigi ako de musempa apa de gamisen de musempa magi ko matangangi matu mabu nang kamalekal mon aga na mi pogaw mele maka jojo ay aga na jojo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu yang pertama yang kedua rimun ripurana nang ibaca Allahumma inni as'aluka husnul khatimah detis sengi palima bicara Perancis nih bicara Korea yem sunting abad tuangan ada wisenya aga pale puang aja muali taro mu ponare kode na pogau dece aja muali taro mu ponare kode pana pogau iye anu mu puriyo ipuang nomor 2 Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut nomor 2 ya naritu puang pakai daleri wi atamu puang toba nasuha toba tongetongan rielo de napa napolewi ria sengi jalan ini yang kedua puang pakai daleri wi atamu puang pakai totori wi atamu puang toba tongatong rielo de napa napolewi jalanna magai marisangan idi makada jalan de gaga misangi panna pole marisangan idi jalan de gaga misangi panna takapo nari makonaro ello kir pongala tala puang aja lalu kasih male taro na tamu puang nari kode pa na toba de napa aja melo doang na bacer tu bacer tapi de pa na melo toba puang aja kasina puang trilo mupi poga de ja cerama kade malaikat pusing malaikat peko je ceramu tu melo ko toba meko yala supaya dia mutoba na de pa je melo salih ga majamu ini jamaah yang dimuliakan Allah apalagi di bulan suci Ramadan ulan ramalang ulam magampan nak dampengi pung Allah Ta'ala atas salan atau tas salai ulam magampan nak dampengi pung Allah Ta'ala dosana atau madosai ulam magampang lolongan dampen pung Allah Ta'ala kenapa bulan Ramadan italai syahrul maghfirah pamigai milo toba magi magampangi na tarima toba na tawi rilalan ulan ramalan dari makuan naru ini maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam de nagaga pada acilakang de nagaga pada acilakang risisena tau rapi engi ulan ramalang ratte engi ulan ramalang labai ulan ramalang
capui ulan ramalang nekia dek nama pacik dosana na pakua barakatna ulan ramalang. Labai ulan ramalang nekia dek nama pacik dosana na pakua adam penna ulan ramalang nekia ne dena pake degagas dena lolongang adam penna pungalatala rilalan ulan ramalang. Narik koi ulan ramalang depa na to milotoba upan na piki milotoba. Narik ko ulan ramalam makutuki makasiwiang upan na pikimelo makasiwiang. Ang kapi malikal mo inapakimelo guru mengaji. Ang kapi malikal mo inapakimelo masempajang. Ang kapi malikal mo inapakimelo jamaah yang dimuliakan Allah. Narik ko ulan ramalang makutuki lalung iriyo na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Magapi na pakua. Magay na pakua baraka na ulan ramalang. Narik ko makutu itawe ulan ramalang ay deni risma kadupan jamaah yang dimuliakan Allah. Mari na ulan ramalang nasaba ulan ramalang ulang iyang ke malicu-licu ng apalanna natarong ti pongalata. Baraka na ulan ramalang wadi jaji ang katao makutu mangaji. Tame ulan ramalang rajingi mengaji. Baraka na ulan ramalang wadi jaji ang katao makutu masumbang. Tame ulan ramalang rajingi masumbang. Barakana ulan ramalang wadi jaji ang katau de nang kanalo masigi de nang kanite babana masigi. Tame ulan ramalang alhamdulillah lawi masigi dito nerisa wadi jaji kapar longi masigi melongi mapitangi botope na contoh-contoh ya contoh apa mak botope anu gere mak bu mak botope si sesah. Contoh-contoh buat contoh. Aja kagak tersinggung. Ya rega lomi mas mapitangi songkok nah. Ya rega wadi jaji lawi mas sempaja subuh melo-melo mita maka deh maga jero model ina pasung ku celai. Contoh nah. Ya. Oh ternyata pelero pasung ku celai isi potau nah. Contoh. Tapi benahi diri, lelungi bukan karena itu semua. Tapi betul-betul lelungi riona barakana pongalla taala yang kena taruh rilalan ulan ramal mage wadi jaji deni risematu maka da irapi mo paga ramala paimang iri semaku ke wadi jaji ramala riolo ang kamopi tamatwata ang kamopi indota ang kamopi ambota maku kwe deni gaga taduki ena otoni endo otoni tapi wadi jaji ramala riolong kamu pi bali bolata ang kamu pi maku pedeni gaga maka ini akan memberikan lo nimme pakai guna madeceng rilalan ulan ramalang tapa megewi melo toba ri Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam malasimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa rasakahum min haitsu la yahtasib. Nigi tahu panandungan ibaca istighfarnya aga yasa istighfar ibaca astagfirullah pakanya kitolina astagfirullah going anjak kamatanya gue terbaca tapi kepo mage beda ke betongan utas beda lah ada 100% bedana eko maka di astagfirullah going astagfirullah epong adam pong ya tamu pong tapi ko maka deki tania going terbaca tapi kepo agero kepa astagfirullah aga betulnya ko maka di astagfirullah ipuang pakapereka itu makanya itu kanjana ye kong kaitoling ipanas si bawa oki supaya makanja i makulasa pak disengat tajama yang dimuliakan Allah iku apalagi kong katona maka astaga naga mana kana gemu ko maculi-culi ngesene macucimnya astagfirullah nigi pananungi baca istighfarnya astagfirullahalazim jalallahu lahu min kulli hammin faraja nareko ang masusya pinadina masusay mengka masalah noloy ang kalalang patunjuk iwiring irupong Allah subhanahu wa ta'ala yakona kanaki penyakit gegana
Ayah segegana, gelisah, galau dan merana, perbanyak membaca istighfar. Jangan langsung update status, ya. Perbanyak membaca istighfar. Ya, mempadi sikit napa mau kisi ko pasibuta. Sakit gigiku. Mapa diwetangi mufusi kor makada sakit perutku. Maka dete urusanmu itu. Angga nak makor kena balas itu maka deh urusanmu itu. Artinya perbanyak membaca istighfar. Wa min kulli hammin faraja. Narikko macipi-cipi pinadina, masusah-susah pinadina, angka asaginangi wiringi rupung Allah subhanahu wa ta'ala, warasakahum min haitsu la yahtasib, iwiringi dalik oleh ritanri sana-sana. Narikko angka tahu macipi-cipi neset di papi dalik namo pa iwiringi rupung Allah subhanahu wa ta'ala. Coba-coba ita pamigay baca istighfarangi. Aga asa istighfar Astaghfirullahal azim. Palima ponco melo kita ambil cede. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Melo ki palampiri baca rajana istighfarangi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqatani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa maka insyaallah nawiringi pungala taala masus sapena ditta angka sajenangan angka masalata angka lala patuju nawiringi pungala taala iwiringi dali pole ritanri sana jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Setelah yang pertama berdoa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Serikuam mangina capuri ki deceng. Nomor 2, serikuam mangi miloto baki napaki napolewi sakaratil maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Puang iya angke patak balik-balik atinna tasik diru patau patak balik atikku lori ame torot tapuang lori matat tari agama tapuang ya magai atinna rupa tawe dena paja na tak buka dena paja na tak tutu atinna rupa tawe dena paja tak bali dena paja magasan makai lodok kiri pongala tal puang puang patak bali ingi atinna sidiru patau patak bali atinna atamu puang lau makkasiwen iri puang matat ri agama ta puang maka insyaallah nawiringi pung Allah subhanahu wa taala alomongang makanya jangan heran madaring katau hari ini liwa agak senang liwa semangatna ya madari liwa semangatna mengaji mengaji si teru-teru dinal melo ai polis melikane takapu melikane sana matu tak bali si atinna makutusi nas desi sana mengaji maka inilah puang elokir pung Allah subhanahu wa taala insyaallah mudah-mudahan pung Allah taala di napaja na tatari ya titta lauri lalang i angkai napori pung Allah subhanahu wa taala yene talli parelo doangi narik komerelo doangi rilalanna sujud na sempajatta terutama sujud pacapuranna sempajatta aja maldupewi baca Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ustaz, pekoni ko ya lupe ustaz. Pura ni masempaja, pura ni maberselang. Ya lupewi. Baca ko pura kisi masempaja. Pekoni ko lewan ko bolata ustaz. Matu. Napa yang ngaran? Ko pasi matu bolata. Meme baca. Pekoni ko matangangi magasane. Ko kipasana pengaran. Ko kipasana artinya apa? Doa aja mupaja marelo dari pengalatal. Wat di jaji di neri semakada kege kormatu na tarima perlota. Setidaknya onrong kami nama kasih. Ya nari tu okuri lalna suju paca pruta. Jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini mana nih. Dena apa aja nawiringi adisi-disi ngepong Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga angka kisiolong polong si pakaraga-raga rilalna ulan ramalan. Riga angkana ilolongan ni barakana ilolongan ni pamasena
ilolongan ngi adam penna ulang ramalang sehingga idi manangi selama kirilino lebih pa mati riwanua akhir degaga lalat degaga tikunganna degaga tasi degaga bombanna degaga aju dek nakti pasu degaga tahu degaga atas salanganna nenia atak kalupanna narima konna naro nariko engka ada kutap pasala tak dampengi kak maraja ia nemo narikong kada kutongan majepu ia tu polewi ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir sejenak baru kita tutup. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.